Kublai piwaro long bak ni rinsan ngakwa o upha ya ka jing snyawlem ya ka yung kasem yung ulit Dr. Ricky Sengkon woman UMP yung ke Shillong parliamentary seat ke yung i ke kubor man go pen kerngiat untuk dukat yang Henry ya ka jelahi wrokowi Dr. Ricky manu ubru usnya su ho mi jar kalian Henry Dr. Ricky won wode yo ya kata kejeng maya na woro ki party keniman ko kejeng do ko khro untuk dukat ya kayung kesem gayong o Henry ya kajat bru wa ka state yo ko wi ta sachisin ni liang yonga bat hejo ipor na liang yong kecuai constituency wei warok ke lom jain tiai warok ko wi pha ko ya ke jing snyawlem ya ke yung kasem ke yong ulet Dr. Ricky Sengkon ewa upoi suk poi sainu chudwa reung blai bat kam jo le yonang kerku ya ke jaj bru ke yong i bat kam jo le ya ke state Meghalaya waroi ke wi tadi ni kenten gius khajak lai suk lai sain let Dr. Ricky chudwa reung blai